Bo día. Bo día a todas e a todos. Imos a dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno de marzo 2026 cun asunto único na orde do día, a aprobación inicial do proxecto de orzamentos para 2026 e do proxecto de cadro de personal que se achega. Ten a palabra o señor secretario para ler o dictamen da Comisión. Bos días. A Comisión de Economía e Facenda, na súa reunión do 17 deste mes, logo da reunión do día anterior de carácter informativo, dictaminou os orzamentos. Previamente rexeitouse unha emenda á totalidade presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular, cos votos a favor do propio Partido Popular e en contra dos restantes, e dictaminouse de seguido o proxecto de orzamentos, coa rectificación xa aludida da remisión ao acordo que se fai a proposta respecto do cadro persoal do 11 de febreiro de 2026, resultou dictaminada favorablemente cos votos a favor dos e das membros do Grupo Municipal do PNG e PSOE e en contra dos do Partido Popular. O cadro persoal resultou dictaminado favorablemente na Comisión de Réxime Interior do mesmo día e con o resultado igual a favor os membros do Grupo Municipal do BNG e PSDG-PSOE e en contra do Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor González Carballo. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Tal como dice a memoria da alcaldía, o orzamento do Concello de Pontevedra reflicte a ambición deste goberno por seguir transformando a nosa realidade dende a estabilidade, a solvencia e a confianza no futuro. Nace da convicción de que Pontevedra está a vivir probablemente o mellor momento da súa historia en termos de actividade e proxección. Non va funcionando? Sí. Escoitábase? Non volvo a empezar. Pero tamén coa certeza de que non podemos conformarnos. Afrontar os retos do cambio climático e mellorar a calidade de vida das pontevedresas e pontevedreses está na esencia destas contas, ao igual que seguir traballando pola excelencia na prestación de servicios e do sostemento urbano. Pois ben, o orzamento do ano 26 ascende a 103.768.000 euros, o que significa un incremento de 5.136.000 a respecto do orzamento de 2025. É este o maior orzamento do Concello de todos os tempos. E, ademais, supérase por primeira vez a cifra de 100 millóns de euros. É, polo tanto, un orzamento expansivo, mas tamén son uns orzamentos que priorizan as actuacións nos barrios e parroquias. Son dinamizadores da economía local, son amplamente investidores, van mellorar a atención social e responden ás demandas do conxunto das veciñas e veciños. Vamos a continuación a analizar as características que mencionei con anterioridade. Afrontar o reto do cambio climático. Temos claro que o futuro verde non é simplemente unha cuestión estética, senón un cambio de paradigma que exixe exercer as nosas responsabilidades para deixar un planeta mellor ás vindeiras xeracións. Así, este orzamento concentra o maior esforzo económico e de xestión do mandato en proxectos ambientais. A renaturalización do tramo urbano do Gafos é un proxecto de vanguarda coa que queremos reverter o atentado ecolóxico que supuxo tapar ou cubrir o río nos anos 70. Hoxe a actuación que vai dende alcalde Evia a Xeral Rubín xa é unha realidade. O contrato xa está adxudicado e vai a ser unha actuación que lle vai a devolver a vida, a luz e a biodiversidade ao río que atravesa o corazón da cidade. Completar a renovación LED da iluminación pública na zona centro, norte e leste da cidade tamén é unha actuación que mellorará a seguridade peonil e, ademais, reducirá drásticamente a nosa pegada de carbono e a contaminación lumínica. Actuacións que completa a xa efectuada noutros barrios no centro da cidade como a Moureira, a Seca,
Campolongo, Avenida de Vigo, etc. Outra das actuacións é o impulso ao tratamento dos residuos. Novos centros de compostaxe comunitaria, novos centros de compostaxe individual, recollida de aceites domésticos, recollida de residuos do centro histórico, recollida porta a porta, puntos limpos, estudo de información bidireccional dos residuos, etc. E, por último, tamén quixera destacar a solución para o Valdecorvos para paliar as consecuencias de eventos climáticos como os que provocan o desdobramento deste regato. E tamén a recuperación integral da xunqueira da Gándara co traslado das dependencias de Medio Rural, a Axencia Galega de Infraestructuras e o Centro de Exámenes da DXT. Estas son outras das múltiples medidas en materia de acción climática. Unha segunda característica que facía referencia é que estes orzamentos priorizan as actuacións nos barrios e nas parroquias. Monteporreiro, Campolongo, O Burgo, A Parda, Mollabao, San Antoniño, A Iriña, Centro Histórico, Cruz Vermella, etc. son os que recollen un gran número de actuacións de investimento nos mesmos. En Monteporreiro, por exemplo, o pabillón é a praza pública que se vai tamén a facer, que este ano recollemos 2.331.000 euros no orzamento. E tamén está previsto ao longo do exercicio outras actuacións con cargo aos fondos EDIL, como pode ser a Casa de Cultura, Campo de Fútbol Rugby, actuacións de humanización nas rúas Alemania, Irlanda, etc. E, por tanto, vai a ser un dos barrios máis prioritarios das nosas actuacións. Outro dos barrios no que se inviste unha gran cantidade é na Parda, co maior parque de Pontevedra, e que nesta anualidade supón 2.119.600 euros. Ademais de as actuacións de eficiencia enerxética, actuación na parcela de Fenosa, etc. Na rúa Rosalía de Castro tamén vai contemplada a súa reurbanización e tamén o bypass de Mollabao por un importe de 1.863.000 euros. No centro histórico, o proxecto da rúa Serra e cabeceira da Ponte de Compostela por máis de 700.000 euros. En Campolongo, a renaturalización do río dos Gafos por casi 4,7 millóns de euros, ou en San Antoniño a rúa Casimiro Gómez. Por non esquecerse de todos os demais barrios do norte, leste e centro da cidade para os que vai haber o proxecto de eficiencia enerxética o que facía referencia cando estaba a falar do cambio climático. Pódese ver que nestas actuacións están incluídos, como xa dicía, a práctica totalidade dos barrios do noso concello, cos maiores investimentos históricos. En canto ás parroquias, contémplanse actuacións en Lérez, Marcón, Mourente, Ponte Sampaio, Salcedo, Bora, Santa María de Xeve, Cerponzóns, Verducido, Lourizán, Campañó, Sant Andrés de Xeve, Tomeza ou Alba, con actuacións en materia de equipamentos deportivos, como pode ser campo de fútbol de Gato Morto, campo de fútbol de Cerponzóns ou campo de fútbol de Marcón, equipamentos culturais como o Centro Sociocultural de Ponte Sampaio, accesibilidade e rehabilitación de firmes en Lérez, Mourente, Bora, Salcedo e Santo Andrés de Xeve, ou cuestións de mobilidade como pode ser Campañó, Tomeza, Lourizán ou Alba. E, ademais, en materia nas parroquias, hai un incremento sustancial do 28% en materia de mantemento dos viais, que pasa a ter unha dotación de 950.000 euros. Como pode apreciarse, son uns orzamentos amplamente investidores, non só pola inxente cantidade de actuacións contempladas, sino tamén porque o capítulo de investimentos é o que máis medra, en concreto o 24,3%, 3 millóns de euros.
pasando a unha cuantía de case 15 millóns de euros. O que os orzamentos sean amplamente investidores ten unhas consecuencias moi positivas para o conxunto das pontevedresas e pontevedreses. máis servizos, máis emprego, máis calidade de vida, máis dinamización económica. Agora ben, esa dinamización económica implícita nos presentes orzamentos débese, ademais dos 15 millóns de euros en investimentos, aquí podíamos traer a colación o famoso multiplicador keynesiano para o que significa en materia de emprego, pero non só eses investimentos, sino en todos os eventos de promoción da cidade, como pode ser a Copa do Mundo de Natación Artística, as Series Mundiais de Triatlón, os recentes premios Feroz, os campeonatos de karate, natación, etc. etc. E non só por estas actuacións en materia de promoción da cidade, senón pola inxente número de actividades festivas e culturais cuxo conxunto implica unha importante creación de postos de traballo no noso concello. Outra das características dos presentes orzamentos é o seu forte contido social. Só o SAF sobe un 28%, en concreto o 27,97%. 598.337,95 euros, pasando a unha cuantía de 3.665.000 euros, e que asume o Concello máis do 45% dese importe, pese a non ser competencia propia. Tamén incrementan as subvencións nominativas para as entidades sociais, e tamén hai un incremento importante en materia de centros de ensino. Convenio ca FAMPA, investimentos nos centros, un incremento que no programa 323.0 de funcionamento de centros de educación infantil, primaria e educación especial incrementase en 1.241.000 euros. Para finalizar, quixera destacar tamén o forte incremento do gasto en bens e servicios como é o mantenimento urbano ou mantenimento das vías e equipamentos do rural. Todo isto é posible mantendo conxeladas as tasas e impostos municipais por 12º ano consecutivo, decisión que supón deixar no peto dos pontevedreses 14,6 millóns, un aforro de 368 euros ano por familia. E, ademais, con débeda cero, sin recurso ao crédito, pese a que, na súa intervención na prensa, o portavoz do Partido Popular decía que íbamos a recurrir ao mesmo. Pontevedra ocupa os últimos postos no ranking tributario dos concellos españois, tanto a nivel de capitais de provincia como a nivel xeral. Para a aprobación do presente orzamento, quero agradecer o entendimento alcanzado co Partido Socialista, un acordo que pon a Pontevedra primeiro e que demostra a responsabilidade de poñer o interese xeral dos veciños e veciñas por riba de todo. Non foi esta a actitude do Partido Popular, que se limitou a soster unha reunión cordial, pero que non quixo facer nenhunha soa aportación a este orzamento, pese a térselle ofrecido. E cando o que nos separa é pouco, por non decir moi pouco. En concreto, o 1,49% do orzamento. Dos 103.768.000 euros, o que nos separa é ese 1,49%, según as cifras do Partido Popular, que ven a ser 1.553.079 euros. Diferencia ben cativa, por certo, para que non voten a favor do presente orzamento. Agado o seu voto favorable. Moitas grazas. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Bueno, eu vou comenzar por isto último que destacaba o concelleiro de Facenda, e é evidentemente por poñer en valor e por destacar a importancia do acordo fronte á crispación a que nos ten acostumados o Partido Popular, desgraciadamente tamén en Pontevedra, a importancia da valentía de entenderse fronte á cobardía, como fai o Partido Popular, de dicir a todo que non, e sobre todo a xenerosidade de dous grupos políticos de aparcar diferencias,
fronte ao egoísmo de quedarse simplemente sentado 4 anos na súa trincheira votando a todo que non. Desde logo, o PSOE e o BNG somos partidos diferentes, somos persoas e somos proxectos políticos con ideas diferentes para Galicia e para a nosa cidade, pero, sobre todo, somos tamén partidos e persoas capaces de sentarnos, capaces de falar e capaces de poder chegar a entendementos como que hoxe froitifica neste orzamento. Desde logo, un goberno do BNG con máis concelleiros ou un goberno do Partido Socialista liderado polo PSOE, pois seguro que tería outras propostas, que tería outros orzamentos e no noso caso, pois probablemente apostaríamos por crear un programa municipal de vivenda cunha bolsa pública de aluguer a prezos tasados por debaixo do prezo de mercado para as persoas máis vulnerables, especialmente para a mocidade e para rentas máis baixas. Teríamos como prioridade absoluta a xeración de chan industrial para crear aínda máis emprego na cidade do que estes orzamentos van favorecer, que xa é importante. Actualizaríamos o PEPRICA para solventar trabas que teñen actualmente a hostelería e o comercio local. Crearíamos un programa de atención á soidade non desexada que padecen fundamentalmente as persoas maiores. Centraríamos boa parte dos nosos esforzos na mocidade, que cada vez se queixa con máis ton da falta de alternativas de ocio. Impulsaríamos un plan plurianual para mellorar integralmente os colexios públicos de Pontevedra. Empezaríamos a buscar solucións para os centos de vivendas que aínda non teñen prazo para dotarse no rural de servicios básicos como a traída de auga, o alcantarillado ou o acceso rodado en condicións. En Raíña Victoria faríamos máis, reurbanizaríamos esta rúa e permitiríamos un tráfico controlado e ordenado de vehículos para servicios, ou priorizaríamos aínda moito máis a Pontevedra verde coa renaturalización de todas as ribeiras do río Lérez entre a Ponte dos Tirantes e a das Correntes, e rehabilitaríamos íntegramente o resto de leitos e de marxes dos ríos urbanos como Valdecorvos, o Rons, o regato da Fonte Santa ou os Gafos en toda a súa totalidade. Pero é certo que isto sería simplemente un proxecto unilateral, un proxecto do Partido Socialista, e este orzamento non vai diso. Son os veciños e veciñas os que cada 4 anos reparten a forza que cada partido político ten neste pleno. E nesta ocasión, o que decidiron alto e claro os veciños e veciñas de Pontevedra foi que houbese unha maioría de esquerdas neste pleno e unha maioría de esquerdas coa forza que a cada un de nos deron e tamén coa que lle deron ao Partido Popular. En definitiva, non deron maioría absoluta a ninguén e o mandato dos veciños foi claro: falar, acordar e que ninguén puidese impoñer as súas ideas sobre as ideas dos demais, que tivésemos todos que ceder e todos que chegar a entendementos. O PSOE e o BNG creo que o levamos entendendo isto desde hai bastante tempo e é o segundo orzamento que logramos consensuar, ademais de outras modificacións de crédito e de outras cuestións puntuais. En frente está a bancada do Partido Popular que decidiu, con Rafa Domínguez á cabeza, desde o principio, ignorar este mandato dos veciños e veciñas e ignorar en definitiva ese chamada ao entendemento, esa chamada ao acordo. E levan 3 anos, e desgraciadamente creo que a petición do Concelleiro de Facenda vai caer en saco roto, levan 3 anos a este o terceiro practicando o bloqueo, a crispación e incluso, ás veces, cada vez con máis reiteración, a mala educación neste pleno. Son, desde logo, señores do Partido Popular, alumnos e alumnas aventaxadas, con matrícula de honra, en traer a Pontevedra o peor da política madrileña. En traer a Pontevedra o que a maioría de pontevedreses e pontevedresas non queren, que é a crispación, a falta de acordo, a falta de entendemento e a falta de diálogo. O PSOE non vai caer nese xogo, non caeu, nin vai caer no que resta de mandato municipal e vamos antepoñer sempre, por riba de todo, os intereses de Pontevedra. Os intereses de todos os veciños e veciñas de Pontevedra sobre o interese egoísta de calquera de nós, incluso das nosas formacións políticas, e o interese que se demostra falando, acordando e dialogando. Por eso, este orzamento que hoxe ven a pleno é un acordo amplo, un acordo que inclúe medidas para o ano 2026 novas, en concreto as aportadas polo Partido Socialista, que suman 6,5 millóns de euros,
pero tamén arrastra medidas que se iniciaron no anterior ano, no anterior exercicio, no ano 2025, e que están en vías de execución e terán que ser executadas neste ano 2026. Sumando unhas e outras, estamos falando de máis de 10 millóns de euros de propostas do Partido Socialista acordadas co Goberno Municipal do BNG. Medidas que, por exemplo, na área de benestar van sumar casi 200.000 euros para, entre outras cousas, rehabilitar a Casa Azul e darlle ás entidades da cidade unhas mellores instalacións as que teñen neste momento, ou traballar desde o punto de vista da protección animal no novo Centro de Protección Animais de Pontevedra, ademais de controlar o abandono de animais de compañía na cidade. No ámbito da cultura e do deporte, máis de 1,2 millóns de euros para, por exemplo, destinarlle á Federación das Asociacións de Veciños Castelao o uso do edificio da Praza da Liberdade que ten que ser rehabilitado xa, ou abordar ese programa plurianual de mellora e mantemento dos centros sociais. No ámbito do deporte, repoñer a herba artificial no campo de fútbol de Gatomorto, os accesos tamén a este campo de fútbol e ao de Salcedo, executar, unha vez que remate a tempada, xa está en contratación os videomarcadores no Estadio Municipal de Pasarón, a nova megafonía no estadio, o acordo que propoñemos e que espero que fruitifique nas próximas semanas para repoñer o terreo de xogo, a estación de bicicletas en Rafael Areses ou dotar por primeira vez de vestiarios femininos aos campos de fútbol do Complexo Deportivo Manolo Barreiro. No ámbito do ensino, as AMPAs nos reclaman medidas como as que contempla este orzamento, control de radón en todos os colexios públicos, mellorar o valado do CEIP de Ponte Sampaio, arranxar a cuberta do CEIP Froebel na súa entrada, executar a drenaxe do patio de infantil do CEIP Xunqueira 2 ou mellorar, incrementar en 200.000 euros a partida destinada ao mantemento dos colexios públicos en Pontevedra, que supón duplicar a cantidade que se destina a día de hoxe. Ou, por exemplo, unha obra que xa está executada desde que se comezou a negociar o orzamento e que foi incluída nel, como é a beirarrúa no CEIP Xunqueira 1 para evitar as inundacións e mellorar os tránsitos entre o colexio e o pabillón. En igualdade, incrementanse a partida destinada aos programas de igualdade na nosa cidade. No medio rural vamos incluir, por fin incluímos o proxecto para a recuperación do antigo vertedoiro do Rapadiño en Cerponzóns, asfáltanse diferentes camiños que nos reclaman os veciños e veciñas, mellórase o contrato de reparación de obras no rural de vías públicas, en persoal, por primeira vez tamén en moito tempo, non só se repoñen as prazas de policía local que quedan vacantes, sino que se crean 4 novas plazas na policía local que non existían neste momento, unha praza en bombeiros, encárgase o estudio para poder pagar efectivamente a produtividade dos traballadores e traballadoras do Concello de Pontevedra, partida que se incrementou o ano pasado grazas tamén á negociación entre o Partido Socialista e o Goberno Municipal, ou tamén se encarga o estudio para o desenvolvemento da carreira profesional dos traballadores e traballadoras do Concello de Pontevedra. Amplíase o coche de punto ás tardes por semana e ás mañás dos sábados, incluso o saneamento de Ponte Muiños, o sea, a extensión da rede de saneamento para as múltiples vivendas que no rural neste momento quedan fora del, ou tamén abordamos a reurbanización de diferentes zonas da cidade, como ese estudo de permeabilidade entre o Burgo e o campus universitario, a Rúa Augusto García Sánchez, Juan Bautista Andrade, ou a accesibilidade, a mellora da accesibilidade en diferentes puntos de Pontevedra, facéndonos eco de múltiples peticións que asociacións que traballan no ámbito da discapacidade lle teñen trasladado ao Concello de Pontevedra. Ademais das obras de mellora ambiental que xa se mencionaban no Río dos Gafos, no entorno do Río Lérez, en definitiva, nese avance dunha Pontevedra máis verde e máis cohesionada, que tamén ten que traballar pola vivenda, dando pasos cara á declaración de Pontevedra como zona de mercado residencial tensionado, e permitindo o acceso á vivenda a moitos veciños e veciñas que a día de hoxe teñen prácticamente imposible. En definitiva, un acordo que traballa polos barrios, que traballa polas parroquias e que traballa polo futuro de todos os pontevedreses e pontevedresas, entendendo por futuro o dereito a traballar e a vivir na súa cidade, a facer de Pontevedra aínda máis capital de provincia e, en definitiva, unha cidade na que, ademais de vivir ben, podamos gañar o noso pan e podamos disfrutar plenamente da nosa vida e dos nosos dereitos cun goberno municipal que protexe a nosa vida en todos os seus ámbitos. Por iso, o Partido Socialista cree que merece a pena e mereceu a pena este esforzo de meses negociando o orzamento municipal e traer a pleno este acordo que, insisto, é unha síntese do que o BNG e o Partido Socialista faríamos por separado, pero que normalmente, como todas as síntesis, é mellor un bo acordo que un non acordo. E, por tanto, Pontevedra, gracias a esa vontade de acordo, vai ter o orzamento no ano 2026 porque o Partido Socialista vai votar a favor deste orzamento. Nada máis e moitas gracias.
Moitas grazas, señor Puentes. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Y lo primero que quiero anunciar es que el Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Y aquí ya tengo que contestar que se ha dicho una pequeña falacia. No presentamos una enmienda al 1,25% de los presupuestos. Presentamos una enmienda a la totalidad. Todos los presupuestos están mal. No estamos contentos con estos presupuestos. Por lo tanto, cuando no se está de acuerdo con unos presupuestos y es imposible cambiar partidas, lo que se hace en la democracia es una enmienda a la totalidad. Y luego voy a empezar ya por ciertas acusaciones. Al Partido Popular a Rafa Domínguez, en Pontevedra, bloqueo, crispación, no querer el diálogo, no acepta el mandato electoral, el enfrentamiento, egoísta. Yo tengo que hacer aquí dos preguntas. ¿Qué votó el BNG y el PSOE en los presupuestos de la Xunta de Galicia? ¿Y qué votó el BNG y el PSOE en los presupuestos de la Diputación? Creo que votó en contra. ¿Están ustedes diciendo que el PSOE y el BNG, tanto de la Xunta como de la Diputación, apuestan por el bloqueo, son un partido político que apuesta realmente por el no diálogo? Porque parece que sí. Es más, el BNG en la Diputación debe estar bastante contento con los presupuestos porque no hizo ningún tipo de enmienda. No hizo ni siquiera una enmienda ni parcial ni a la totalidad. No hizo ningún tipo de enmienda. O están cansados o están realmente contentos con los presupuestos de la Diputación. Por lo tanto, votar en contra de unos presupuestos y presentar una enmienda a la totalidad es bloqueo. No, es estar en contra de cómo se está gobernando Pontevedra en los últimos años. Y se está gobernando mal. Se está gobernando con presupuestos del siglo pasado hechas por políticos del siglo pasado. Por lo tanto, el Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque son unos presupuestos continuistas. No ofrecen ningún tipo de solución a los problemas crónicos que tiene la ciudad de Pontevedra. No hacen otra cosa que dar continuidad a una gestión que está siendo mala o muy mala en los últimos años y que va a llevar a una Pontevedra que está en una situación absolutamente de cronicidad, de estancamiento total. ¿Cómo vamos a apoyar nosotros unos presupuestos si vemos la deriva de los últimos años de Pontevedra que está yendo claramente a peor? Por lo tanto, no vamos a votar a los presupuestos. No quiere decir que no podamos dialogar de cosas, no quiere decir como ustedes no votaron en la Diputación ni en la Xunta. Es así el juego y lo saben. Acusarme a mí de bloqueo cuando hacen exactamente lo mismo en otras instituciones tiene gracia. Y lo primero que hay que decir es que llegamos tarde. Estamos, si no me equivoco mal, a 23 de febrero. Y si todo va bien, posiblemente estos presupuestos podrán entrar en vigor finales de marzo, primeros de abril, depende un poco de algunas características, lo saben ustedes. Por lo tanto, ya hemos perdido 3 meses. Ustedes hablen de meses de negociación, pero llegamos tarde y esto tiene consecuencias. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues tienen ustedes 9 meses para ejecutar un presupuesto que deberían haber ejecutado en 12, con lo cual va a ser para los funcionarios todo mucho más complicado, más complejo, va a estar todo más apretado, va a ser más difícil. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener una tasa de ejecución baja, como solemos tener siempre. Por lo tanto, lo que va a suceder es que estos presupuestos, cuando se aprueben, se van a aprobar tarde, mal y a rastras. Y estamos ante unos presupuestos del pasado, pensados por gente del pasado y que no resuelven ni, sobre todo, garantiza lo que necesita la Pontevedra del futuro. Estos presupuestos no ayudan a resolver los retos futuros a los que se tiene que enfrentar la ciudad de Pontevedra y no van a ayudar a mejorar los problemas crónicos de la ciudad. Y, desde luego, con estos presupuestos no vamos a solucionar ningún problema. Son unos presupuestos malos, muy malos, y no van a contar, ya se lo digo, ya lo sabían, por activa y por pasiva, con el apoyo del Partido Popular, porque tras su estudio es más de lo mismo. Es el día de la marmota, es cronificar los problemas que tiene Pontevedra y es perder oportunidades de futuro.
No podemos, además, apoyar unos presupuestos que reducen significativamente partidas presupuestarias tan importantes: tráfico, movilidad urbana, empleo, desarrollo empresarial, vivienda, parques y jardines o medio ambiente natural. No podemos apoyar estos presupuestos. No podemos apoyar unos presupuestos que no incrementan estas partidas económicas y que además demuestran una absoluta falta de ambición. Decía el señor González Carballo que efectivamente amortizaron los créditos. Lo amortizaron porque le obliga la ley, porque no ejecutaron los presupuestos. Le obliga la ley a amortizar esos créditos solicitados y veremos cuando pierdan definitivamente los casi 4 millones de euros del Gafos si van a pedir un crédito o no, porque ya le digo yo, sí. Ya le digo yo, sí. Usted podrá retrasarlo lo que quiera, pero va a tener que solicitarlo para ajustarlo. Es lo más probable, y si no, veremos al tiempo quién tiene razón y no. El señor Lores hace mucho tiempo que se centra en hacer la misma política una y otra vez y no está resolviendo los problemas del futuro con estos presupuestos. No puede ser que Pontevedra siga estancándose, no puede ser que en algunos casos incluso retroceda de forma significativa. No puede ser que no se apueste por la atracción de empleo e industria, que no se apueste por trabajo de calidad en la ciudad, que no se apueste por una mejora significativa de los servicios sociales en la ciudad. No puede ser que no se apueste por mejorar los atascos y el tráfico en Pontevedra. No puede ser que no se apueste por un nuevo Besón con el problema de vivienda que tenemos en estos momentos en la ciudad. La limpieza sigue siendo muy deficiente y ustedes lo están viendo. Y no puede ser el nivel de seguridad que tenemos en estos momentos en las calles, que sigue siendo insuficiente para todo. Madre mía, yo estoy hablando, un poco de silencio, por favor. Por lo tanto, yo creo, porque hablaban ustedes de educación, yo creo que en este momento los pontevedreses y pontevedresas siguen padeciendo los mismos problemas de los últimos años y con unos presupuestos continuistas no se va a solucionar. Y en esta primera parte de la intervención me gustaría referirme un poco al Partido Socialista de Pontevedra. Menudo papelón. Menudo papelón. Porque en estos presupuestos su papel es claro y salimos de carnaval, su papel es de comparsa. En este momento ustedes son la muleta necesaria. Su única misión es apoyar a Lores a cambio de nada. Y no lo hacen por convicción, lo hacen por imposición. Pues hay gobiernos de diputaciones que dependen del voto del BNG para aprobar sus presupuestos. Por lo tanto, saben ustedes que el primer año intentaron diferenciarse, les salió rana y ahora les obligan, por su falta de personalidad, a apoyar estos presupuestos. Por lo tanto, está claro que aquí hay un gobierno muleta. Decía usted que no se conforma con Reina Victoria con lo que hay ahora. ¿Qué va a pedir en vez de un estudio? 2. Porque usted lo único que ha pedido después de jurar y perjurar que quería abrir Reina Victoria ha sido un estudio de tráfico que todavía no tenemos conocimiento. ¿Qué va a pedir otro? Es su posibilidad, es su apoyo a los pontevedreses. ¿Y qué sucede con el mercadillo? Con su promesa del mercadillo. No voy a aprobar los presupuestos si no va al centro del mercadillo. Aquí está. No voy a aprobar los presupuestos si no se negocia con los trabajadores. Aquí está. El papelón del Partido Socialista es terrible. Y mucho peor. Mucho peor. No solo es un PSOE sumiso y sin rumbo, sino que si ya es difícil de explicar que usted, después de todas sus posiciones públicas, políticas, haya dicho que no iba a apoyar los presupuestos y ahora los apoye, señores del Partido Socialista, después del preámbulo de Lores, aquí el ridículo es histórico y manifiesto. Estos presupuestos que ustedes van a apoyar y que van a votar a favor dicen públicamente que Pedro Sánchez tiene abandonada Pontevedra, cosa que sabemos todos los pontevedreses. Dicen públicamente que el nivel de inversión del Estado en Pontevedra es ridículo. Y dicen que las obras Pedro Sánchez no está cumpliendo con Pontevedra. Y el Partido Socialista de Pontevedra va a votar a favor. Por lo tanto, háganselo ver, porque el ridículo es absoluto. Están ustedes en este pleno diciendo que Pedro Sánchez no cumple con Pontevedra. Desde luego, la falta de personalidad del Partido Socialista es algo evidente. Y se me acaba ahora mismo el tiempo, por lo tanto, seguiré después hablando de algunas de las necesidades más importantes para
la ciudad de Pontevedra. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor González Carballo. Señor González Carballo, ten a palabra. Señor Domínguez, políticos do siglo pasado, somos todos os aquí presentes, incluída a Aroa, que debe ser a máis nova. Somos todos, nacemos todos no século pasado. Por tanto, vostede tamén. Así que... non me diga que naceu neste século, se conserva fatal, Se conserva fatal. Pero bueno. Bien. Hoxe, que decía aquí, que o 23F é un día... bo para o nacionalismo galego. É o día de Rosalía, por tanto, é un día espléndido para traer uns orzamentos ao pleno aquí a Pontevedra. Bien, eu, en todo caso, vamos a intentar desbrozar un pouco o voto particular presentado polo Partido Popular, non? Entón, nese voto particular que teño aquí, nesa emenda a totalidade que despois convertiu en voto particular coa presentación do escrito, pois dice toda unha serie de cuestións, e a primeira que dice: a reducción do programa 133.0, ordenación do tráfico, pasa de 1.215.000 euros a 873.000. Omito as outras cifras por non alargar. Bien, de todas maneiras, en primeiro lugar, decir que se refiren a 12 programas de 87, o cual quere decir que os 75% restantes ou non ten nada que decir ou ten moi pouquiño que decir. Bien, primeira cuestión, por tanto, é unha mínima parte do orzamento ao que se refiren. Ben, volvamos ao programa 133.0. Refírese a sinalización, semaforización e guindastre. Non se refire a cuestións de mobilidade, aparcamento, etc. O único que se refire ese programa, en primeiro lugar, é a sinalización, o sea, repoñer sinais, semaforización é o tema do guindastre. E por que baixa? Por unha razón moi simple. Os fondos dos Next Generation para o contrato de cámaras zona de baixas emisións rematou. Entón, xo fixemos entre o ano pasado, hai 2 anos, por tanto, non ten cabida ese programa. Por tanto, por eso baixa. Mire usted onde está, digamos, a gran diferencia. Programa 241.0, fomento do emprego. Vale. En primeiro lugar, decir que ese programa só se refire a convenios e patrocinios. E por que baixa? Pois baixa sustancialmente por os premios Feroz, porque os premios Feroz se orzamentaron no 24, no 25 e no 26. Por tanto, nesta anualidade baixa a aportación de 400.000 euros para os Feroz, pero porque xa foi pagada con anterioridade a súa parte. Por tanto, outra falacia. Terceira cuestión. Programa 341.0 de promoción deportiva. Recolle convenios en materia deportiva. E a baixa débese ás dificultades, agora xa solventadas con portos para a remodelación da nave de piragüismo de deportes náuticos por 450.000 euros, que agora xa está enfocada entre o Club Portos e o Concello. Pois ben, sen entrar a analizar máis programas, a diferencia neses programas que baixan según vostedes, se sumamos as baixas que hai dos 12 programas, estamos falando de 1.553.000 euros. E, se correxíramos con esas tres cuestións, estaríamos falando xa solo de 364.000. É dicir, estaríamos falando do 0,35%. Non vou utilizar
o argumento de que nesta clasificación funcional hai unha inxente cantidade de programas que soben, como as instalacións deportivas, que suben 2.800.000 euros, como o programa de centros de ensino, que sube 1.241.000, como o de residuos urbanos, que sube 1.206.000, como o de asistente a persoas dependientes, que sube case 600.000, etc. Vou a ser propositivo. É dicir, eu creo que a política, o arte da política é chegar a acordos e co diálogo, tal como estaba na dialéctica hegeliana aí o compañeiro Iván Puentes. Ben, pois eu non vou a facer a miña interpretación de que habría que restar isto, isto e isto. Non. Voulle dar as contas por válidas, as que fai usted. Non lle vou a facer absolutamente corrección ningunha. Porque a proposta que lle vou facer é que ese 1.553.000 euros, que é o que nos separa, porque é o que mencionan na moción, se houbera máis cousas lo mencionarían, digo eu, non? Pois eu fago a seguinte proposta. Inclúyolle ese 1.553.079 euros na primeira modificación de crédito que veña a este pleno, coa cantidade que vostedes demandan nesos respectivos programas. O sea, voulles dar a razón cunha condición. Eu lle traio eso a unha modificación de crédito, incrementamos os orzamentos nese 1.553.000 e vostede me vota a favor e quedamos todos tan ben, non? E aparte estamos de acordo en todo, porque sinceramente que haxa esa diferencia tan cativiña para neste tema, home, non é bo que o entendan os pontevedreses e pontevedresas. Entón, eu creo que sería un gran logro e así quedaríamos absolutamente todos satisfeitos e vostede tamén coas súas pretensións económicas. As pretensións económicas son estas, yo le digo que sí, por tanto, me vota a favor e eu na próxima modificación nesos mismos programas, non noutros, nos que vostede dice absolutamente todos, pois o facemos. E por último, só dicir unha cousa, o meu máis sincero agradecimento por decir nesta moción, ou perdón, nesta alegación que sube o orzamento en servicios sociais, que é certo. Bueno, pois polo menos algunha cousa ben di, non? Pero, bueno, fagolle esa proposta, pensa, eu creo que é unha proposta aberta, con moito sentido e que sería moi positiva para esta cidade. Moitas grazas. Muchas gracias, señor González Carballo. Señor Iván Puentes, ten a palabra. Moitas gracias. Eu íalle dicir aquilo de Rafa, que é como fala vostede nas redes sociais últimamente, que parece que é o xeito que temos aquí de facer política, porque non entendín nada de todo o que dixo, nin nada do barullo todo que montou na súa argumentación. Mire, falaba vostede de comparsa, bueno, non sei se é capaz de distinguir unha comparsa dunha murga, pero eu vou citar a Murga do Naveiro, aproveitando que, bueno, levamos un día de Coresma, nada máis, 2 días, de Coresma, e decía a Murga do Naveiro na súa intervención que na Universidade do Jorjullón que fixeran un estudio no que a metade dos pontevedreses eran exactamente o 50% dos veciños desta cidade. Eu non lle vou aplicar aos veciños e veciñas de Pontevedra, pero igual se o aplica ao Pleno da Diputación de Pontevedra ou ao Parlamento de Galicia, entende a diferencia entre maioría absoluta e minoría. Un goberno con maioría absoluta, un goberno en minoría. Un goberno con maioría absoluta pode aprobar en solitario o seu orzamento e non chama a oposición nin siquiera para que lle faga propostas, que o que fan vostedes na Diputación e na Xunta de Galicia. Un goberno minoría, que o que decidiron os veciños e veciñas de Pontevedra, necesita poder chegar a acordos, necesita pactar, necesita negociar e necesita chegar a entendementos con outras formacións políticas. E iso é o que pasa en Pontevedra, fíxese, é unha diferencia de matiz, sutil, para que vostede tamén a entenda. Entón, non sei, en vez de Hegel, falémoslle da Murga do Naveiro, que, ao mellor, pois así entende cal é o matiz e cal é a diferencia entre un pleno e outros plenos, non?
decía tamén na súa intervención que eu afirmara nunca apoiaré un presupuesto de Pontevedra. Búsqueme unha sola declaración miña na que diga iso. Porque desde o día 1 no que eu estou sentado nesta bancada dixen sempre o mesmo. Non apoiaremos un orzamento se non é froito do consenso e do diálogo. Pero nós estamos sempre abertos a falar, sempre abertos a negociar e sempre abertos a dialogar. E así o fixemos cando houve oportunidade o ano pasado no orzamento, este ano no orzamento. Por tanto, ademais de todas as mentiras que destacou xa o Concello de Facenda, sigue mintindo. Despois, claro, é que aclárese, porque, por unha banda, sale fora de sí esta semana nunha rolda de prensa dicindo el Partido Socialista hace el ridículo más grande porque los presupuestos critican a Pedro Sánchez y el Partido Socialista los va a votar. Estoy deseoso de ver el ridículo que el Partido Socialista va a hacer en el Pleno. Ahora resulta, neste Pleno xa non é que o Partido Socialista de Pontevedra faga o ridículo por apoiar uns presupostos que critican a Pedro Sánchez, que, por certo, tamén é mentira, senón que agora resulta que votamos a favor do orzamento porque nos lo impón alguén, un ente, non sei se sería, non sei, algo que fluctúa no aire e nos impón, porque claro, podría ser a dirección do Partido Socialista, pero non pode ser porque resulta que critican a Pedro Sánchez. Entón, alguén nos impón votar a favor deste orzamento porque en outras diputaciones pasa non sei que, aclárese. Ou somos ridículos, porque votamos algo que critica a Pedro Sánchez, ou o Partido Socialista, que lidera Pedro Sánchez, nos impón votar a favor dun orzamento. Entón, busque a solución, normalmente, a solución máis intuitiva suele ser a correcta. E a solución correcta e a explicación correcta neste caso é que o Partido Socialista vota a favor deste orzamento porque foi capaz de negocialo e porque foi capaz de introducir nel, como lle dicía antes, máis de 10 millóns de euros. Que non son 10 millóns de euros do Partido Socialista, son cada un deses 10 millóns de euros, cada euro deses 10 millóns de euros, son peticións de veciños e veciñas de Pontevedra, de asociacións de Pontevedra, que no último ano se reuniron con nós, nos trasladaron preocupacións, nos trasladaron necesidades que teñen nas súas parroquias, nas súas rúas, nas súas vidas, nos seus colexios, nas súas asociacións, no seu día a día, que non estaban resoltas e que viron a oportunidade de, falando co Partido Socialista, poder chegar a materializalas e a facer a realidade froito dese acordo para a aprobación do orzamento deste ano 2026. Por tanto, cando vostede lle chama ridículo ao Partido Socialista por apoiar estes orzamentos, está lle chamando ridículos a todos os veciños e veciñas de Pontevedra que fan o esforzo de vir hasta o Concello, de vir hasta o noso local, de reunirse con nos unha tarde, de, en definitiva, falar co Partido Socialista e con estes 5 concelleiros para resolver problemas que teñen. E que non van falar con vostede, porque saben que o que falen con vostede non vale para nada, porque, total, cando cheguen aquí, van votar que non. E claro, cando chegan aquí e un, pode mirar a partida de Parques e Xardíns, que baixa polo que xa lle explicou o concelleiro de Facenda, pero claro, cando un chega aquí, colle orzamento, ve que vostedes van votar en contra de incrementar nun 100% a partida destinada á Federación Galega de Piragüismo, o convenio con Amancera Aspace para o seu funcionamento, o convenio conxunto Síndrome de Down, o convenio con Amizade, o convenio coa Asociación Española contra o Cancro, contra a Asociación de Alzheimer, o convenio coa Asociación de Alzheimer, a partida de emerxencia social, o convenio con ASEI, coa Asociación de Enfermidades Inflamatorias Intestinais, o convenio coa Asociación Manaia, o convenio con Rexudir, o convenio con Cáritas para o albergue, e tantas cuestións que de boquilla lles preocupan moito, pero que logo, cando hai que poñer cartos en riba da mesa para funcionalas, vostedes votan en contra. Igual vostede considera ridículo apoiar este tipo de cuestións, como considera ridículo duplicar a partida para os centros de ensino públicos do Concello de Pontevedra, ou considera ridículo incrementar as prazas de policía local, que están moi preocupados pola seguridade na cidade, pero cando hai que incrementar as prazas de policía local tamén votan en contra, ou tamén lle parece ridículo facer máis vivenda pública na cidade, e lle parece ridículos todas as cousas que nos sinalamos anteriormente. Non nos parece ridículo, parecenos digno do acordo. E por iso, señor Domínguez, vostedes
e nós somos diferentes. Mire, nós estamos moi orgullosos do que o Goberno de España está facendo en Pontevedra, orgullosísimos, porque hoxe todos os pensionistas de Pontevedra teñen actualizada a súa pensión entre un 20 e un 25%, hai ingreso mínimo vital para as persoas máis vulnerables, iso do que vostedes se ríen, como se está rindo agora, llamándole paguitas, hai bolsas de estudo duplicadas para todos os mozos e mozas que necesitan axuda pública para estudar, hai mozos e mozas que reciben un bono de alugueiro para poder acceder a unha vivenda, 22,7 millóns de fondos para rehabilitar edificios públicos como o Conservatorio Antigo, a sede de Churruchaos aquí ao lado, ou, por certo, os cartos que o Goberno de España lle deu a vostede, a Deputación Provincial, para restaurar os edificios do museo no entorno da Praza da Leña. Se tivera que apostar algo, apostaría que os vai perder pola súa incapacidade a hora de poder executalos. 2 millóns de euros para o Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, 2,8 millóns para a zona de baixas emisións, destinado a consolidar precisamente o modelo de mobilidade que a maioría da poboación de Pontevedra respalda, 3,7 millóns para o único edificio de vivenda pública que a Xunta está a facer neste momento en Pontevedra, que son aportados polo Goberno de España, como o propio presidente Rueda recoñecía outro día nun acto público, 1,6 millóns invertidos na reforma do parador de turismo, 8,7 millóns de euros para os fondos EDIL, os fondos europeos que se van a invertir na cidade a partir deste orzamento do ano 2026 e que van permitir recuperar Monteporreiro, a Parda, Valdecorvos e a Seca, 80 millóns transferidos á Xunta de Galicia para facer o Hospital de Montecelo despois de que vostedes o retrasasen innecesariamente, ou unha bonificación de entre o 50 e o 75% das peaxes para todos os usuarios na AP9. Eu estou moi orgulloso do que o Goberno de España fai nesta cidade. Non sei se vostede pode estar o mismo do que fixo o Goberno de España do Partido Popular, que é facer unha autovía absolutamente nefasta que é a 57 por Bora e por Xeve, prolongar 60 anos a permanencia de ENCE en Lourizán, condenarnos a 30 anos máis de peaxes na AP9 ou proxectos chapuzas que hoxe están a ser reformados polo Goberno de España como o nudo de bombeiros ou o paseo a Marín. E neso coincidimos con pedirlle ao Goberno de España máis axilidade, con pedirlle a este Goberno de España que iniciou as obras do Paseo a Marín e que iniciou as obras do nudo de bombeiros, que corrixa a chapuza que vostedes deixaron nos seus proxectos e que canto antes podamos ter rectificada esa autovía a Marín e ese novo paseo e tamén canto antes podamos ter ese nudo de bombeiros xa executado e xa feito. Porque é certo que requiren máis axilidade. E vou rematando xa porque, como lle dicía, vostede e eu, señor Domínguez, somos persoas diferentes. Probablemente nin mellores nin peores, pero sí diferentes no xeito de entender a política. A min, desde logo, se os veciños e veciñas de Pontevedra me dan a oportunidade de liderar o próximo goberno municipal, comigo van ter unha seguridade, que é a que defenderei os intereses de Pontevedra por riba de todo, incluso por riba dos intereses do meu partido político, aínda que vostede me chame ridículo por facelo. E con vostedes van ter unha seguridade, ou con vostede particularmente, señor Domínguez, van ter unha seguridade. Pero, facendo miñas as súas palabras, a única seguridade que terán os veciños e veciñas de Pontevedra se vostede liderase un goberno municipal nesta cidade é que sería a perfecta marioneta de Alberto Núñez Feijóo na cidade de Pontevedra. Porque nunca se atreve a pedirlle nada aos gobernos que lidera o Partido Popular, a reclamarlle nada aos gobernos que lidera o Partido Popular, e o único que fai é calar e votar a non, que todo aquí e sí a todo o que fai o Partido Popular. Iso non é defender Pontevedra e non é defender os seus intereses dos seus veciños e veciñas. E remato xa, eu agradezolle ao Concelleiro de Facenda a apelación ou a lembranza a Hegel, pero vista a intervención do Partido Popular e vista a intervención do señor Domínguez e a súa emenda á totalidade, eu creo que este pleno vai máis de Sócrates e vai máis de que, facendo por parte do señor Domínguez súas as palabras de Sócrates, podería dicir aquilo de solo sé que non sé nada. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias. Con la oferta del BNG, señor Raimundo González Carballo, lleva ya muchos años aquí como para saber lo que significa una enmienda a la totalidad. No venga aquí a intentar hacer cosas. Usted sabe perfectamente lo que es una enmienda a la totalidad, y una enmienda a la totalidad es no a todos los presupuestos. Yo creo que usted se está haciendo así un poco el parvo porque después de tanto tiempo ya sabe lo que significa una enmienda a la totalidad. No son partidas sueltas
para hacer, no es una enmienda parcial, no, es una enmienda a la totalidad, por lo tanto, ya sabe usted que no. Por lo tanto, le agradezco el ofrecimiento, las reuniones, eso pueden tenerlo todos claro, siempre fueron muy cordiales, pero, señor Raimundo, no me venga aquí a decir y a mover los números porque no. Hablaba de políticos del siglo pasado. Yo no era político el siglo pasado. Usted sí. Lores también. El trío La eran todos políticos del siglo pasado, pero nosotros no. Por lo tanto, cuando hablo de políticos del siglo pasado que no pueden hacer unos presupuestos pensando en la Pontevedra del futuro, sabe perfectamente a lo que me refiero. Por lo tanto, no intente mezclar. Y, sinceramente, ya no es el problema de que sean políticos del siglo pasado, es que hacen políticas del siglo pasado, y eso es lo realmente grave. En cuanto al Partido Socialista, sí, decía el señor Puentes, si los pontevedreses me dan su confianza, tienen que tener la seguridad de Reina Victoria, la misma seguridad que usted transmitió a los pontevedreses cuando dijo que iba a abrir Reina Victoria. Esa es la seguridad que le va a dar usted a todos los pontevedreses. Afortunadamente eso no va a suceder, pero ya le explico y ya le digo yo que es la misma seguridad que da usted con Reina Victoria o con llevar el mercadillo al centro, porque desde luego, si es por usted, va a seguir allí por los siglos de los siglos. A lo mejor consigue hacer un estudio sobre el mercadillo, a lo mejor tenemos esa suerte, a lo mejor arranca un estudio sobre el mercadillo, porque nada más. Estamos ante unos malos presupuestos para la ciudad de Pontevedra, unos presupuestos del pasado. Pontevedra tiene muchísimos retos y no se afrontan con estos presupuestos que son continuistas, que es lo mismo de siempre y que van a prolongar los problemas crónicos de la ciudad de Pontevedra. Una ciudad que va a seguir estancada, que no avanza como debería avanzar, una ciudad que no va en la dirección correcta. Vivimos en el día de la marmota con estos presupuestos. Y les voy a decir rápidamente, deporte base sigue congelado el apoyo a los grupos municipales, a los grupos deportivos de base. Instalaciones deportivas. ¿Qué instalación deportiva se ha hecho en los últimos 27 años en Pontevedra? ¿Qué pabellón deportivo? ¿Qué pabellón de interior deportivo se ha hecho en Pontevedra? Ninguno. Se prometió a Parda, siempre, el pabellón de Parda se prometió siempre unos meses antes de las elecciones. ¿Dónde está el presupuesto para el pabellón de Parda? Aquí. No hay ninguno. Yo sé que ustedes salporizan, pero estoy hablando yo. Muchas gracias. Desde luego... Señora Blanco, por favor. Claro, deje usted de interrumpir. Yo sé que están muy nerviosos y, sobre todo, porque saben que va a haber una remodelación muy importante en la lista electoral del Partido Socialista y 3 de 5 ahí no van a estar. Por lo tanto, yo entiendo su nerviosismo. Si van a sacar menos de 5 y muchos no van, yo entiendo que estén nerviosos, pero permítanme hablar. Yo sé que de los 3 de ahí quedan 2 y uno más que metan de fuera. Por lo tanto, vamos a ver cómo va. Segundo, servicios sociales. Los servicios sociales son un desastre en Pontevedra. Absoluto. Solo hay que pasear por Pontevedra para ver cómo están los servicios sociales que no dan abasto con los problemas que tenemos en la ciudad. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que les aplaudamos porque suben un poco los recursos? Hemos leído los presupuestos, lo hemos dicho. No se ponga usted triste para una cosa que le decimos, pero es claramente insuficiente. Otros, como por ejemplo el BNG de la Diputación, ni se leyeron los presupuestos, que no hicieron ninguna enmienda. Seguridad. La seguridad en Pontevedra no va bien. Va por el camino equivocado. Y ojo, hay policías, alguno de ellos insigne, que ha pedido el traslado recientemente. De los que tienen premios se tienen que ir. ¡Qué casualidad! Mira, sí, estoy en silencio. Se quedaron todos callados. Fíjate tú. Por lo tanto, tienen ustedes un problema, y un problema grave, que la gente se va del concello de Pontevedra. Entonces, tiene usted que saber que la seguridad no va bien. Y los que destacan piden el traslado fuera de la ciudad. Tráfico y aparcamiento. Estoy seguro que estos presupuestos lo van a resolver. De la misma manera que resolvieron el transporte después de 11 años de las parroquias al centro, con el coche de punto, un fracaso. Ni 7 personas al día lo cogen. Ahora lo modificaron. A ver cómo va, pero ya les digo yo cómo va a ir. Cientos de miles de euros en una aplicación que no la usa nadie. Llaman por teléfono. Es como llamar al taxi. Ese es su gran estudio y esa es su gran capacidad y el aporte al tráfico de aparcamiento en Pontevedra. El tráfico no funciona y el aparcamiento no existe. Y no han hecho nada y este presupuesto no lo va a hacer. Los barrios, ya les digo yo, abandonados, absolutamente abandonados. Por lo tanto, ustedes podrán decir que van a hacer, que no están haciendo rigurosamente nada por los barrios. Y las parroquias,
más de lo mismo. 27 años de abandono, seguimos con lo mismo. Abandono absoluto. Y solo hay que pisarlas. Lo que pasa es que tienes que pisar más de la que vives, tienes que pisar el resto, porque no las pisan. Vivienda. Pontevedra tiene un problema gravísimo de vivienda. El precio de Pontevedra con Lores se está disparando, el precio de la vivienda, tanto de compraventa, de casa nueva, casa usada y alquiler. Disparando. No hay ni una medida, no he escuchado ni una medida aquí con iniciativa de este Concello y de este alcalde para solucionar el problema de vivienda. Han hecho una cosa, y lo he dicho. Cuando la Xunta toma la iniciativa y proyecta hacer vivienda pública, el Concello colabora. Y lo pongo, sí, todo desde España, hasta Montecelo. El ridículo que hacéis es increíble. Hasta Montecelo es del dinero de España, es que los tenéis, madre mía. Bueno, vivienda, a iniciativa de la Xunta, y yo lo pongo en valor. El Concello ha cedido terreno, bienvenido sea, pero no hay ni una otra medida, ninguna medida directa del Concello de Pontevedra para solucionar el problema de vivienda. Lores no soluciona el problema de vivienda en Pontevedra. No hace absolutamente nada. Por lo tanto, hay que apostar por la vivienda. Estos presupuestos no van a paliar este gran problema. Pesón, ni se les ocurre. Las 6 ciudades gallegas de las 7 lo han modificado todos en el siglo XXI. Lores está con el del 89, que votó en contra y que dijo que era un mal pesón. Pues ahora lo abraza y lo quiere como si fuese el mejor pesón del mundo. Es muy malo, pero solo hay que ver la importancia que le dan ustedes a la vivienda pública para saber quién es el concejal delegado de urbanismo. Solo se sabe perfectamente, ya ven ustedes la importancia que le dan. Eso solo hay que saberlo. Trabajo, las empresas no pueden venir a Pontevedra. ¿Cómo tiene el polígono industrial en sus responsabilidades el Concello de Pontevedra? Abandonado. Lo tiene claramente abandonado. Por lo tanto, no va a haber trabajo y empresas de calidad en Pontevedra. Este presupuesto no lo va a solucionar. Cultura. Son responsables de un único museo. Uno, en toda la ciudad. Tiene un museo. ¿Cómo está ese museo? Se lo digo yo. Cerrado. Desde hace un año. ¿Se va a solucionar el problema del museo con estos presupuestos? No. Tienen un museo y lo tienen cerrado. Biblioteca municipal. No tienen, ni la quieren, ni la esperan. ¿Cómo pueden pedir que nosotros apoyemos unos presupuestos cuando tenemos que hacer una nueva biblioteca, tenemos que reabrir el museo, tenemos que apostar por muchísimas más cosas? Y ustedes tienen Pontevedra igual que siempre. Y cierran un museo, no lo explican, no dicen nada, no dicen cuándo va a reabrir, porque no lo quieren reabrir, porque las culturas y los museos les importa poquito. Eso se demostró. Hubo uno que prometió un museo en Valdecorvos durante 5 años y era todo mentira, que les voy a contar. Por lo tanto, son unos presupuestos malos, malos para la ciudad de Pontevedra y no pueden contar con nuestro apoyo. Ustedes hacen lo mismo de siempre, modifican un poco una partida, de vez en cuando le dan al PSOE un estudio para ver y para abrir en la victoria, pero no son buenos presupuestos. Por lo tanto, no pueden contar con el voto del Partido Popular, porque son malos presupuestos. Y yo entiendo que el Partido Socialista lo obligue a votarlos, pero presentar esto es malo para Pontevedra y, desde luego, no tiene ningún tipo de solución estos presupuestos. Por lo tanto, presentamos una enmienda a la totalidad, porque hay que hacer otros presupuestos desde cero y hay que buscar y pensar en los problemas del futuro de Pontevedra que con estos presupuestos no se solucionan. Yo agradezco a todos su tiempo, agradezco a todos su esfuerzo, pero desde luego no pueden contar porque estos presupuestos son malos, por lo tanto no cuenten con el voto del Partido Popular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Perdón. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Supoño que con isto que se vai a dedicar o 100% ao Concello están ensayando os mítines para a campaña electoral. Pero, bueno, de todas maneiras, algunha cousa que lle dixo sea un pouquiño máis respetuoso, se me permite, digamos, esta cuestión de un político maior do século pasado e que son de los 3 sudamericanos, non tal. Vale. En todo caso, eso xa un pouquiño máis respetuoso. Non? Eu non sei en que país vive, nin onde vivía hasta agora, pero o pabellón de Lérez, o pabellón de Marcón, o pabellón de Salcedo, o pabellón, o multiusos, non sei que máis, veu un día e así apareceu aí feitos sin que tivera nada que ver este Concello. O sea, é que dice cousas que non se sosteñen por ningún lado. Como a súa solución máxica
o tema da vivenda. Pagamos un pexón, vale. E por que non lle di a conselleira? Que así, aos seus concellos todos de Galiza lle dice, fagan un novo pexón. E aparte é que ten competencias na materia. Por tanto, mire, Janas de Leria. Pero, bueno, vamos ao caso, que é o que me decía tal. Dice, enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular. Exposición de motivos. Desde el Partido Popular no podemos plantearnos la aprobación de unas cuentas municipales que reducen significativamente partidas presupuestarias tan necesarias como la ordenación del tráfico, la movilidad urbana, el fomento del empleo, la promoción y reinserción social, parques, jardines y medio ambiente rural. ¿A qué se refieren na alegación logo? A esos programas da clasificación funcional do orzamento. E entonces, bueno, se refieren tal, porque si continuamos, es decir, reducir o obviar estos programas económicos en el proyecto de presupuesto para 2026 pone de manifiesta la absoluta falta de responsabilidad y ambición, el conformismo y la desidia del gobierno municipal del BNG. Por tanto, empezan e continúan en toda a exposición de motivos falando dos programas. Nada máis. E iso é o que lles sirve de leitmotiv para decir que están en contra. Pero, coño, o argumento son los programas. O sea, usted non me diga, no, é que a como está o kilo das patacas, a como tal, no, o que quero son polos. No, está falando das patacas, caramba. Entonces, eso. Por tanto, a enmenda di o que di. E, por tanto, eu de verdade son un poquinho así teimudo, pero voten a favor, home. Non ve que lle... O sea, venga, vamos desta. Venga, bro, como dicen os rapaces. Entendes, coño? É que, bueno, é dicir, é tan evidente de que son boísimos que só presentaron esa emenda con esos argumentos, caramba. E, por tanto, tal. Eu, en todo caso, no, pero rompan unha lanza. Deixen en evidencia al BNG e al PSOE en la Diputación e en la Xunta. Deixenos en evidencia. Así de claro. Por tanto, voten tal. Pero, bueno, en definitiva, e a modo de corolario, como dicen los matemáticos, son uns orzamentos que afrontan os retos do cambio climático. Son uns orzamentos que priorizan as actuacións nos barrios e nas parroquias. Son investidores. Van a mellorar o sostenimento urbano, van a mellorar a atención social, van a mellorar a calidade de vida das pontevedreses e pontevedreses. Son uns orzamentos negociados e participados. Son os maiores orzamentos do Concello de Pontevedra. Incrementan a plantilla de funcionarios. Aposta pola vivenda, co seu estudio, a colaboración coa Consellería e a demanda ao Ministerio de Vivenda. Con aforro bruto positivo, con aforro neto negativo, con débeda cero, aínda que sigue insistindo o señor Domínguez facendo de pito niso que vamos a pedir unha débeda, que vamos a pedir préstamo. Pero, bueno, eu creo que non. Pero se usted xa o sabe, pois, bueno, benvido sea. En todo caso, decirlle que débeda cero é o programa, en concreto, o 11.0, dos que máis baixa. En concreto, a débeda pública baixa 1.248.000 euros. Ben, sin enrollarme moito máis, son uns orzamentos que responden ás demandas dos conxuntos dos veciños e veciñas de Pontevedra. Hai 103.768.000 razóns para votar a favor. En definitiva, son uns grandes orzamentos para un gran concello, Pontevedra. Voten a favor. Moitas grazas, señor González Carballo. Sometemos, entón... Hai que votar a... Hai que votar a emenda, Sometemos a emenda que presentou o Partido Popular. Votos en contra da emenda, 14. Abstencións ningunha. Votos a favor da emenda, 10. Por lo tanto, queda rexeitada e sometemos agora o orzamento conxunto con o proxecto de cadro de personal. Votos en contra do orzamento, 10. Abstencións ningunha. Votos a favor, 14. Apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras da corporación. E dito
isto, rematado o pleno, bo día a todos e a todas. Levántase a sesión.